Ese namakuru rero ya World Cup yongeye kutwicaza hangaha tubwira ngo tubabwire amakuru uko byarabigenze. Ni game rero yabaye bashije gukinwa muri iri joro, aho ikipe y'igihugu ya Spain ibashije gusezera ikipe y'igihugu ya Belgium. N'umukino waranzwe n'ibintu byinshi turi buze kugarukaho cyane tunabibutsa ko n'uyu munsi hari imikino iteye ubwoba nabwo yo gushaka itike ya quarter final my friend. Hey, ibi game zikomeye kabisa uyu munsi, aho ikipe y'igihugu y'Abongereza iri buze gukina n'ikipe y'igihugu ya Norway abahorande. My friend, ni ikipe ikomeye muzukuri cyangwa se n'amakipe akomeye. Yes, harifite n'abakinnyi bakomeye. Yes, turabazi ku hando mpuzamahanga mu maklub bagenda bakinira ntitwabavuga, ni bench. Ese koko Abongereza baraza kwemerera abahorande se ngo babaryane iyo tike, babahinsinze gusa ngo babareke gutyo gusa batsinde babakuremo? Iyo game rero ni game ifite ibisobanuro byinshi turi buze kugarukaho turi gusoza ikiganiro cyacu. Si iyo game gusa kuko nabwo hari buze gukina indi game, umukino uri buze guhiguza ikipe y'igihugu ya Argentine muzukuri iri buze gukina n'ikipe y'igihugu ya Switzerland. Ni umukino nawo w'amateka kabisa ku mpande zombi. Ese koko Argentine iraviramo hano? Ese koko Switzerland nayo iri buze kubaka amateka se cyangwa se kongera kwihesha ishema? Ndakeka ari nabwo bwa mbere mu by'ukuri muri iki mikino yawo ya World Cup ibashije kugera hangaha. Iraza kwemera gusa Argentine iri defending champion ya World Cup kuyikuramo gutyo gusa biri easy? Ni game rero zifite amateka, ziri kwandika amateka menshi ku mpande zose, zifite ubusobanuro bwinshi. Messi uri kwashaka kongera kwandika amateka yo gutwara World Cup. Switzerland nayo iri gushaka kugira kuba bwa mbere kugera muri quarter final. Rero ni game turi buze kugarukaho tuvuga ibintu byinshi biri kugenda bitangazwa hagati y'aya makipe yombi. Rero reka duhite dutangira tukwifurije ibihe byiza wowe ndetse na weekend nziza mu by'ukuri wowe dukurikiye uri ahantu henshi hatandukanye situhazi, abari muri Afrika, Amerika, hehe hose ugapfa kuba uri kutubona. Mu by'ukuri tuguhaye karibu cyane mu kiganiro gito cyane kiri brief, na amakuru gusa tugiye kuvuga yaranze izi game zibaye ndetse n'izindi zigiye gukurikiraho. Rero wowe utarakora subscribe wakora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu ujye ubibona gatanu kuri gatanu ko twaprodinze. Rero reka duhite twinjira mu kiganiro nyirizina, aho tugiye kuvuga ku makuru ari kuvugwa cyane kabisa ku mukino warayo banje uhuje ikipe y'igihugu ya Spain yaje kubona qualification mu by'ukuri yo kujya muri quarter final, isanga abafaransa bari babashije kuyibona ku munsi w'ejo watambutse, ibasha gutsinda ikipe y'igihugu ya Maroc ibitego byose 2-0. Igitego cya mbere cyatsinzwe n'umukinnyi Kylian Mbappe, icya kabiri kiza gutsindwa n'umukinnyi Ousmane Dembele. Rero abafaransa babonye itike yo kujya muri quarter final ubwo ngubwo kabisa, bitabagoye se cyangwa se bitanaboroheye one way or another. Mu by'ukuri baje no kurata penalty ya mbere Kylian Mbappe, mwabonye iyo game cyane, ariko sibyo tubuze kubimandaho. Icyamgonga nuko yabashije nabo kuri qualifying kugera kure hashoboka. Mu by'ukuri ntaribagirwa mbaha abakinnyi ba Maroc, congratulations pe. Mu by'ukuri mwagaragaje umukino mwiza, mwagaragaje urwego rwiza. Ntago ndi kubivuga gusa ku mukino wabahuje n'abafaransa, huya indi mikino yose mwagiye mukina na za Brazil, mukina n'andi makipe menshi atandukanye. Mu by'ukuri mwagaragaje koko mumaze kumenya umukino cyangwa se umupira ku rwego rwo hejuru kabisa pe. Congratulations pe cyane rwose, congratulations cyane. Mwaranyemeje mu makipe ya Afrika yose yakinnye, ikipe y'igihugu ya Maroc yakinye umukino mwiza pe ku rwego rwo hejuru, agaragaje ko yahagarariye Afrika muri rusange. Kuba rero muviriyemo hariya mu by'ukuri ntago ari icyiciro kibi cyangwa se ntago ari stage mbi, ntago isuzuguritse. Hari amakipe mwese tuzi akomeye atarenze hariya,
ariko mwe kuba mutarabasha muri kuviramo muri group stage mukazamuka mukajya muri round of 32 mukayirenga mukajya muri round 16 mukayirenga mukajya muri round ya 8 mukayirenga none mwari mushaka kujya muri quarter final, yes of which ni urwego rwiza mu byukuri mwagaragaje. Njewe kabisa ndabakongratulatinga ahantu mugeze, mu byukuri ahantu muviriyemo, mwakinnye umukino wanyu, mwahagarariye igihugu cyanyu neza, muri rusange muhagararira na Afrika muri rusange. Mu byukuri mwakinnye game nziza pe, game nziza y'ibitego, game nziza yihuta, mwagaragaje ku rwego, ntago mwatinyaga ikipe mugiye gukina yariyo, no, mwakinaga kugira ngo muheshe ishema igihugu cyanyu, mwandike namwe amateka mashya. Ovuki nubwo mwagize amahirwe make yo kuvamo, ariko mu byukuri mwakinnye game nziza, game zisobanutse, game zigaragaza urwego rwiza rwose. Ba Flash Hakimi twarababonye, bamazerawe twarababonye, n'abandi. Mu byukuri turabashimiye kabisa, mwitwaye neza mu buryo bushoboka kandi butagayitse, buryo buri excellent kabisa. Ndenda bashimiye personally, bwagaragaje umukino mwiza cyane. Tugaruke rero kuri game yaharaye ihuje ikipe y'igihugu ya Spain ndetse n'ikipe y'igihugu ya Belgium. Mu byukuri uwo mukino njewe ni view yanjye, ni point cyangwa se ni comment ngiye gutanga. Mu byukuri uriya mukino wari umukino mu byukuri mwiza ku ruhande rwa Spain. Bakinnye umukino mwiza pe, passing, possession, attacking ndetse no gupressinga ball, gucreating ama chances menshi muri box. Mwagaragaje umukino mwiza pe, uri excellent. Ni kuriya mwagerageza kudefanda kandi mukanataka, mugahanana n'amakipe, mugakinisha ama side zose, ama wing zose mukayakoresha, mugakinisha n'abataka banyu, abandefendant banyu mukaba mubakinisha, bakina umukino mwiza. Aba defense ni nta kazi na kamwe bigeze babona, nta kazi na kamwe pe, ahubwo nabo bari mu bazamuka bashaka kwataka, bashaka gutera ama counter, kuko bari babona attack ya Belgium ntayo yagaragaye muri uriya mukino kabisa, for real. Kevin De Bruyne nta mikino mwatangaga ku bataka banyu, Batroza the same, ntago twababonye muri la game. Sinzi kabisa, mwaje mukina game like game yanyu yari yo kudefanda gusa ngo muri buze kwizera extra times cyangwa se penalty, ari byo muziza kubatandukanya na Spain. Ariko siko byaze kugenda, kwe twitega ngo umukino tsinda ngo utsinde, nataka nkwatake, kubita counter nanjye ngo kubite, mbona kona nanjye mbone kona. Iyo niyo game tuba dukeneye kubona kabisa, mugaragaze. Hari game mwakinye kuri Mexico, ira niyo game game nk'iri yishaka ibitego, nkwataka nko uzamuka, abakinnyi mu bakinisha impande zose, ama wing, ama hehe, ama center back, hose mukine mugaragaza. Apana kubona gusa mwadominwe. Mu byukuri muri a game byagaragara buri muntu wese ko mwadominwe, mwarushijwe, mwatakwaga mu ruhe, mucika intege, muravuga ati aho natwe babujije uburyo bwo kwataka, n'uburyo bwo gutera amakonta, n'uburyo bwo gutera za counter attack, kugira ngo byibura ngo munagere muri box. Nicyo babarushije, bazitira kabisa, bashyiraho urukuta ku buryo mutabonaga no kwinyagambura. Ntimwamaranaga umupira iminota umwe. Bari bazi icyo bashaka, bavuze ati aba bantu nitutabafata muri ubu buryo game iraza kutubena ikibazo. Ariko babarushije ubwenge, babarushije attack, babarushije kudomina game, gufata umupira no kugumana cyane. Nicyo kintu babarushije. Mu byukuri aba Belgium twiteze umukino mwiza, ntawo twabonye. Mwabyagezeho naho bigera, mu byukuri bisa nkaho noneho mwizeye gusa penalty. Nicyo kintu mwari musigaye, nicyo kizere mwari musigaje, kuko naho ibindi byose bari babarushije pe, babadominiye, babakubita hirya no hino, babazamura. Abana ya mari bari basumbuye hari hirya, babashije gufatwa neza. Ntiyabasha kwigaragaza cyane muri uwo mukino ngo abashe kugaragaza kabisa ko Ovuki yabonye n'ama chances menshi, agashota bikanga bikagira gute, ariko byibura babadominiye. Kwa dushaka kubona game nziza yihuse kabisa, y'ibitego byinshi, kwanza byinshi pe, niho game ziryoha. Nibwo game umuntu avuga ati yari umukino mwiza, yari umukino mwiza kabisa, yari amakipe y'ibihugu akomeye. Belgium ntago ari ikipe yoroshe, Spain ntago ari ikipe yoroshe.
so rero iriya game yagaragazaga kabisa uko gukomera kw'ikipe, tukabona tukabona Belgium isumbuwa kabisa igora Spain, nibwo twari kubona ko kabisa Belgium ikomeye. Yes, bageze hariya muzukuri bitwaye neza kuba barageze na hariya, ariko iriya game twari expectingaga ibintu byiza kandi byinshi, kubona inzira badukuhariye twababonaga cyane ntago bagerageje gukina game yiwe, tutangwe tuzi ko azagora aba defenseur banyuranyuramo n'amacenga yiwe. Muzukuri tutaje kubona game njewe ntaniteze ko ndibuze kubona game iri buvemo ibitego byinshi ku munota gusa hakiri kare mu gice cya mbere, aho Fabian Ruiz waje kubona igitego cyabo cya mbere cy'aba Espagne, turavuga ati wa karabaye. Game rero iratangiye, tugiye kubona game y'ibitego byinshi kuko bakibonye kare kabisa, kare cyane na Belgium yaje kukishura kuri ka concentre keza bari bahawe, baza guterekanamo n'abigitego ciza cy'umutwe cy'umwana kabisa mutoya waje gutsinda igitego ciwe cya mbere. Belgium baza baza half time, ari igitego kimwe kuri kimwe, baje kugaruka mu gite cya kabiri, aho baje kongera gupambana, baragerageza biranga, baratakana biranga, Belgium ikomeza kwigora mu buryo bwa defense, na Belgium nabwo yagerageza ku creating ama chances nubwo batagiye bagera cyane muri box, aho rero byaje kugorana, aho muzukuri Belgium byari expectingaga bitaje kugenda uko nguko, kuko kuri sabu nziza yakozwe n'umutoza cyangwa se yakozwe n'igihugu cya Spain, aho baje gukora sabu nziza. Umucunguzi rero muri iyi minsi bari kumwita umucunguzi, nta wundi ni rutahizamu y'ikipe y'igihugu ya Arsenal, waje gukora impinduka kabisa. Umukoci waje gukora sabu nziza iri excellent kabisa, yagaragaje urwego rwiza. Nico cyiza cyo kumenya umutoza, kumenyana n'abakinnyi, kabwa umukinnyi uri mushize ahangaha nibwo mpa umusaruro nkeneye kuruta uko namubanza cyangwa se kuruta uko namuha iminota 70 atari buze kuza kwigira icya imarira. So Merino rero waje gukora impinduka, waje gutanga icyizere, waje gutanga intsinzi, wongeye kuzamura ishema ry'ikipe y'igihugu ya Spain. Muramwibuka neza iminota yatsindiye niyo minota yakubitiyemo ikipe y'igihugu ya Portugal. Neza iriya minota nicyo igihe nabwo yatsinze igitego cyiza kabisa, gihesha intsinzi ikipe y'igihugu ya Spain ubwo bakinanaga na Portugal yimiza imoso itamumarira menshi. Ni iyi munota rero wa 46 kandi nibwo yaje kubona igitego cy'intsinzi cyahesheje ikipe y'igihugu ya Spain. Merino rero bakomeje kwitwa ngo umucunguzi, niwo muntu uri kuza kubatabara, ni mutabazi, karaza akabakura kabisa aho byari bikomeye, akabahesha intsinzi kabisa. Yaje kubona ku munota 47 aza kubitamo igitego ciwe cya kabiri, ku ishoti rikomeye ryari ritewe n'umukinnyi n'umudefenseur mwiza ku Barca w'ikipe y'igihugu ya Barcelona, waje kuri shoti kabisa. Sami Lemens abura ukuntu ari managinga, arigerageza kuri gufata birangara, umupira umunyura uje imbere ho gatoya, wasanze rero Merino ahagaze neza, aza gushyiramo igitego rero cya kabiri, kibitego kibabaje, igitego cyo mu minota ya nyuma kibabaje. Twari twarabibonye ku makipe menshi ya Afrika yagiye atsindwa muri ibyo bitego menshi yose yakubiswe muri iyo minota. Igitego kize kibabaza, igitego umuntu atajya abona ukuntu agidefanda, igitego kiba kiguciye intege mu buryo bwose bushoboka. Kongera kubona intsinzi mu by'ukuri wakubiswe igitego ku munota wa 80 biba bigoye. Egypt rero nabo cyangwa se barabyibuka cyane, cyangwa se Spain Argentine irabyibuka rero mu minota. Niba ari ibintu Egypt itazigera yibagirwa my friend, ibira bitego bakubiswe n'igihugu cya Argentine imitego mu minota 80 ukubitwa ibitego bitatu my friend, ni ibintu Egypt itazigera yibagirwa mu mateka yabo kabisa. Mu by'ukuri game yababaje abantu benshi, game yababaje imitima y'abantu, game yatumye bimwe bisa nkaho kabisa bigaragara nkaho ari nk'ibitangaza. Mu by'ukuri kipe y'igihugu ya Egypt aya mateka ntibazayibagirwa, cyangwa se bira bitego ntibazabirwa kabisa mu buzima bwabo.
rero ikipe y'igihugu rero ya Spain yaje kubona iyo ntsinzi, mu by'ukuri yaje kubona nayo ikipe y'igihugu itike igeza muri quarter finals, isanga ikipe y'igihugu y'Abafaransa yari yabashije gusezerera aba Maroc. Rero ni ikipe zibiri ziqualifyinze kusofa kugera muri quarter final, aho rero hategerejwe izindi kipe ziri buze kuboneka hagati y'ikipe y'igihugu y'Abongereza. My friend Jesus, ikipe y'igihugu rero y'Abongereza iri buze gukina n'ikipe y'igihugu ya Norway. Mana yanjye ntacyo twashinzwe. Attack ya Kane murayise, Jude Bellingham muramuzi, Saka muramuzi, ibande n'abandi murabazi. My friend, game ifite ubusobanuro, game yo kwandika amateka, game zikomeye. Ese Haaland araza kureka Abongereza babatsinde, batume babona itike yo kujya muri quarter final isanga aba Spain ndetse n'Abafaransa? Mu by'ukuri Haaland nawe ushaka kubaka amateka, kubaka nawe birwi haba mu mikino y'igikombe cy'isi ndetse n'ubwiwe ku giti cye. Ikipe y'igihugu ya Norway nibwo bwa mbere igeze muri no stage. Ese koko barabireka, bari buze barareka gusa, bari buze kuvuga ngo mu by'ukuri reka natwe tuvira amahangaha, cyangwa nabo bafite iyo nyota yo kuvuga ati natwe reka tugire kure hashoboka? Ba Odegaard ndetse n'abandi bose bashaka nabo kugera kure hashoboka. No mukino rero ukomeye my friend, ukomeye kurenza indi mikino yose. By the way, ubu niwo mukino ufite ubusobanuro bwinshi, niwo mukino harimo guhatana kwinshi. Abongereza mu by'ukuri murabyibuka World Cup ashize y'ubushize bagiye bavira miriya hirya, mu by'ukuri baravuga ati twongera kuko twe amateka yisubiremo, tuviremo ahangaha kandi cyangwa nako dushaka kugera kure hashoboka. Aba Norway nabo baravuga ati ese mu by'ukuri natwe nibwo bwa mbere tugeze muri iki cyiciro, koko turavira ahangaha gusa. So ni ikipe rero, cyangwa se ni ikipe buri mukinnyi wese cyangwa se buri kipe yose ivuga ngo reka twubake natwe amateka, reka twandike andi mateka mashya ku ikipe y'igihugu ndetse no mu bigo byacu, mu marecords duhigura utundi duhigudo twari dusanzwe dufite. Game ikomeye cyane, game ikomeye, game y'amabuye my friend, iri buze guhuza ikipe y'igihugu y'Abongereza ndetse n'ikipe y'igihugu ya Norway. Game itangaje, game kabisa ifite byinshi isobanuye ku mpande zose. Iri buze kuba ku masaha y'isaha ine. Rero mu kandi kanya wowe ndakwifuriza kuza kuwatching iyo game, ubuzaburi live kuri device yawe, yaba ari screen, yaba televiziyo, yaba ari phone, yaba ari whatever device uri buze gukora cyangwa se uri buze gukoresha. Mu by'ukuri iyi game ntigucike, ni game uri buze kuba mu masaha atari mabi. So rero twese tuze kuhaba kugira ngo tuvuge aya makuru neza y'ibyo twabonye. Siyo gusa game uri buze gukinwa, kandi nyuma yaho gusa game ya Argentine ndetse n'ikipe y'igihugu ya Switzerland. My friend, SMS arongera yubaka andi mateka yo gutwara World Cup zibiri zikurikiranye. Ese Switzerland iraza kubemerera nabwo bwa mbere mu mateka bari buze kuba bageze I think muri quarter final. Ese ibo baraza kwemerera Argentine kongera kubaka andi mateka, nabo bashaka kugera kure hashoboka. Basaka ndetse n'abandi ikipe y'igihugu ya Switzerland turabizi cyane yasezereye yananitsinza aba penalty. Rero uyu munsi rero game ikomeye ifite ubusobanuro butata. Sinzi ntacyo ndi buyivugeho, sinza muri line up, sinza mu statistic mvuga ngo ikipe ngo yayitwaye gutya, ngo bamaze gukina imikino gutya imeze gutya, ngo batsendanye gutya. Ibyo se byo ndi bujye, kuko aya namate football ni football, buri kintu cyose kijya gihinduka. Ntago ujya witega kuri prediction cyangwa se ngo kutekereza ngo niko bize buze kuba, cyangwa se ngo wibande ngo ku previous game uko bagiye bahura ngo niko biza kuba. No. Football ni kuri ikora, ni kuri bimeze, biragutungura iteka ryose, iragutungura uko wapanze siko ujya wisanga byagenze. No
rero ni ikipe rero iri buze kuza gukina zishaka itike. Bamwe baraza bakina bashaka itike, bose n'abandi baza gucya bashaka kubaka amateka. Mu z'ukuri ni game ifite ubusobanuro bwinshi. Rero ni amasaha turi buze guhuriraho tureba game uko biri buze kwitwara. Ese Messi arongera andika amateka, ese nawe araviramo ahangaha asubire nyumbani, cyangwa biraza kugenda gute? Ni game rero ifite ubusobanuro bwinshi mu by'ukuri umuntu atabasha kuvuga ahangaha, ahubwo reka tuzavuge ari uko twabonye uko game zabaye zagenze. Rero turagushimiye wowe wabanye natwe muri akaganiro gatoya cyane, ntabwo turarambirana. Andi makuru ni ku munsi w'ejo tuza tubagezaho uko game zaraye zibaye. Mugira amahoro y'Imana, ndetse tubifurije na weekend nziza. Imana ibarinde kandi Imana ijye mu byanyu. Ciao ciao.